गीत अब नवा एचएल करगल ट्रेड यूनियन पास्टा को हे सकरा तिना गान ट्रेड यूनियन नेता को हे सकरा तो गीत के चलिन जगह चलता लगाते आज कर ये शुभ संध्या पंडित रघुनाथ मुर्मूर जन्मवार्षिकी अवसर में आम एचएल सुनावड़ार ट्रेड यूनियन पक्षर आम भद्रव्यापी मैंने आसिक पहुँची तेणु आदिवासी कल्चरल एसोसिएशन पक्षर भी मुझे हार्दिक अभिनंदन जनाऊँ सहित मुझे रिक्वेस्ट करी आम एचई प्रेसिडेंट खराब आम आगे उपस्थित अच्छा सहित अन्य मंत्री मैंने अच्छा मुझे रिक्वेस्ट करी मिस्टर खराब को ए गाँव में उपस्थित समस्त लोक टे द्विपद संबर्धना करें। मिस्टर खराब प्लीज। सम्मान्य आदिवासी कल्चरल एसोसिएशन सभापति महोदय, सम्मान्य बेसरा एडवाइजर एवं सम्मान्य साइंटिस्ट महोदय श्री करमचंद हेम्ब्रम सर, चीफ गेस्ट एसोसिएशन ऑफिस बेयर बंधुगण एचई उपस्थित कर्मकर्ता बृंद एवं विशेषकर सांताली समाज भाई भाई मैंने कोच मो पाखे जड़े भाई बसी ये तीन जन भौणी और दु जन भाई गीत गाइला बेलू मत पचारे केमी लगुच कहली जे गोटे पहाड़ कोणरू गीत एवं बाजा नृत्यर प्राकृतिक लहड़ी तरंग आकार जमी खेली खेली आसूसी सेमती मत लगुच मुझे बसिक गोटे पहाड़ जिन नेचुराल जो नेचुरालिटी अच्छी उपभोग कर प्रयास कर सब बड़ विषय ये आपण मैंने कल्चर को रक्षा कर विशेष धन्यवाद। आम मान एडवाइजर महाशय कहले जे जड़े पूज्य व्यक्ति काठर प्रेस बनईकिना लोक से समय केते प्रकार के क्रिटिसिजम करुवे किंतु से सब को भूकेप नक से कार्य किए कौन कौन से चिंता न करी मु कौन करी से लक्ष्य उपर से चली जार फल से कार्य से सफल होते एवं परिशेष समस्त समाज ताकू ग्रहण करने स्वीकार कर से कथा गोटे कहले 2 नंबर कथाटा कहले भाई जे आम समाज आम कम्युनिटी मध्य गत वर्ष जड़े आईएएस अफिसर होती सुनापड़ा कहीं आम यंगस्टार गुड़ा कहले जहाँ बुझी मु गोटे जिनिस जानी प्राय अधिकांश मीटिंग रे कहे जे मनुष्यर जदि इच्छा शक्ति थाए से जहाँ चाहे ता करें आजिकल साइंटिस्ट मैंने ब्रेन पावर कहते प्रत्येक मनुष्य विशेष समान पावर दिखाई किंतु ब्रेन को किए 10% यूटिलाइज कर 20% कर 40% कर तबे आम ये कहवा ना कि गोटे गाँव लोकर बुद्धि ना
ଆଉ ଗୋଟେ ସହରର ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛି ତାର ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେମିତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କିଏ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ପରିବେଶଟିଟା ବିଶେଷ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। এই ସୁନାବେଡ଼ା ସହରରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକିନା ଲୋକ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଛନ୍ତି, ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ବହୁତ ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ଘରଣୀମାନେ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସୁନାବେଡ଼ାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ, କପଡ଼ା ପାଇଁ, ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ, ମାନେ ଯାହା ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରାୟ ମୁଁ କହିବି 99% ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆମର ଅଛି। ତେବେ କାହିଁକି ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇପାରିବନି? କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇପାରିବନି? ତାର ଗୋଟିଏ ଲାକୁନା ରହିଛି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଏଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମା ବାପା, ମୋ ପୁଅକୁ ଆଇଏଏସ୍ କରିବି, ମୋ ପୁଅକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିବି, ମୋ ପୁଅକୁ ଡାକ୍ତର କରିବି, ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମା ବାପା ନେବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପିଲା ପଢ଼ିବ ସିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଦିନେ ଆଇଏଏସ୍ ମୁଁ ଦିନେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଇପାରେ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହେଲେ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ସେଇ ଗୁରୁ ମହୋଦୟ ମହାଦେବ ମୁର୍ମୁ ବାବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିପି ବାହାର କରିବି, ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ ଯାହା ପଡ଼ୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିପି ଗୋଟେ ବାହାର କରିବି। ଆଉ ସେଇଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ହେବ ମୋର କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ହେବ ମୋ ଜାତି ପାଇଁ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ହେବ ମୋ ସମାଜ ପାଇଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପସିବଲ୍ ହେଇପାରିଲା। ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ କମ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ବା କାଷ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ନିଜ ମୁଁ ତ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଓନ୍ଲି ଟ୍ରାଇବାଲ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହେଇପାରିଲା। ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୁଦ୍ରରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଶୁଣି ବେଶୀ ଖୁସି ହେବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମାଜ କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତର ପିଲା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଟପର ହେବାକୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ। ଆଉ ସେଠି ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ମୋର ଭାଷଣ ଦେବାର କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବିଶେଷ କରି ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ ହେବି ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ହେଇପାରିବି ତାହା ଦେଖେଇବି, ସେଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ମୋତେ ଦେଇଥିବାର ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୋର କହିବା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମାଜ ପାଇଁ ଆମ ୟୁନିୟନ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଦେବାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏଇ ସପ୍ତାହ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ